Ассаламу алейкум, уважаемый Рамзан Ахматович. Вот у нас получается на протяжении последних... Tiga prajurit Ukraina menceritakan pengalamannya di garis depan. Ketiganya warga yang dimobilisasi Ukraina di hadapan Wakil Komandan Korps Angkatan Darat Kedua Militer Republik Luhansk Abdi Alaudinov. Para tawanan perang ini bercerita di hadapan pasukan Chechnya dan Luhansk. Mereka memilih menyerah daripada mengorbankan hidupnya untuk rezim yang tidak mereka percaya. Mereka dulunya warga yang hidup tenang namun dipilih ke garis depan dan tugasnya hanya menggali parit dan menebang pohon untuk membuat benteng. Mereka di garis depan tanpa dibekali senjata dan makanan. Demikian keterangan video yang dirilis di media resmi pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov. 20 Januari, konflik Rusia dan Ukraina mendekati bulan ke-11. Belum ada tanda perdamaian. Sekjen NATO Jens Stoltenberg dalam pernyataan terbarunya berjanji terus menyuplai senjata ke Kiev. Hanya dengan senjata, kedamaian di Ukraina bisa terjadi. Rusia tak boleh dibiarkan memenangkan perang ini, kata Jens Stoltenberg di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss baru-baru ini. President Putin doesn't win this war. Partly because it will be a tragedy for the Ukrainians, but it will be very dangerous for all of us. Because then the message to authoritarian leaders, not only to Putin, but also other authoritarian leaders, is that when they use brutal force, when they violate international law, they achieve what they want. And that will be a very bad and dangerous lesson. It will make the world more dangerous and us more vulnerable. And that's the reason why, if we want a negotiated peaceful solution to the war in Ukraine, we need to provide military support to Ukraine. That's the only way. Weapons, they are the way to peace. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.